Good morning everyone, baik tongwai dolok. Kita ani blog donor nugia baloka tanggang ke samu visit tongman gune ang. Obon bagai. Yang ekdom samung jamila tubung mai bon ani season ba abon bagai. Samung baik engage ma tongman bagai norok non blog punoi maya. Dini klanyai sarap punya ang naitung di norok. Bakske hani tongkana salah tu dia sarap punya nai tam ke borok kerja bagai ma punya naitung di norok. Basarap punya keren. Ang bono sarap put ini paya boleh beri belah pui loy paya ta kereng lo pui men ba te sata dolok sadi basara ta punya reng komen box sana komen kai onek satung ka dolo sadi sih kena di sadi sih ma pui sih usen dolok ke ini sak jora sarap pui ya orang ani blog bah yang ke sari ini nih komen box kai ke ini sak jora senong sinai erpore ang normal tabuk keto thanai my bon mani no kisa punai soy win naitung di seno dolok onek leng ini sarap pui satung mane ekdom mar exact time tabo 10:30 rok engka mian simpui mani yang kaksa puja ke tongko yang kebang ma puja manyo naitung inor soya boy ini sengsara pui mani bahai nora bahai ngal sari ke norma punung nai naitung di mani blogo koi tab sugar kasuno nextota ceklanya kata kuti